Nizandar Somvel Khan Dr. Laltan Puetsu ama cheina hliam neile tisen ponuai chunga munia anua hliam turlovin abaural zuitani he tu hi Facebook vela chuan group thrana post dar anile to a tin new space thren khata po dani nual to kan channel hoilam nen hian ein mil riawa he thu hi hlim omlovin vanduai thlak hlema se subscriber ten thuthar in lo hriat venan Facebook lama anda be chanin kan ron soi ve donani Dr. Laltan Puya hi Aizawl Hospital nei tu te zingami nia soeni a kumsomli pathum mi ni in anupuile fate pathum nen kolikona an khosa a an chene na hliam tuale thisen bonuaya mu ani a an boi somla hian a boi som tu te zingami then katin anin chung mundang an en ko lain an bathroom a anupui chu meizial chu chunga mu nia soeni a anupui hi rin hlel thil thua Kulikon police station a an langal bokani Laltan Puya hi hospitala ventilator mantir ngalani a ma se a hliam tur lovin aboral zuita nia soeni a soidanin anupui hian ri the thil man sual anei nia hriat ani bok Dr. Laltan Puya hian anupui le afate pathum akalsana afate an khongai thlak hle mai Patelova khovel andron machon tur hi apoin anchunga van duaina thlenga pathian mal somna le thlamuan na anchan theinan I tong trai pui thewang u Mizorama pothil makle poi rap thlak tak tak a thleng ve ta fo mai rampalei lenga tuti hriat nga lo ruang char nol nol te kan luidung nei vela tuti po hriat mai thailo thitlo rengte chin hriat lawa bo puitling mai ni lo naupang thlenga bo zon mu mai thailo kan mizo dana ni sari chung got taka zon anni hnu po a an ruang tak ngial po mu ni talote anom tanok zel mai ni in alang Aizawl kho chunga ngei po pastor thlengin mani in chungluma mi kutwara thi ngei ni alang an om theita chanle wang om lovin mi tu emo chuan chung ka khat alo that mang thel to bok he tiang thil a thleng thin hi apoin arun thlaka arap thlakin aza thlak bok he tianga poi khoina alo oma ati tu te man chua chang alo om hian Christian kani chuan lama poi khoi tu te rala tanga lo ngai dam ve ringotemo an thlawang ho zong lekleka lo sei ching kan om ta fo mai hi a fu lo na la ya om thin poi khoi tu tual hial thatungat phei chuan ati sulman a mungei tur zokani ti palle tumlok wang nilwa thleng ero a om theya hei hi chu thushanani poi khoi tu an oma hremna le demna ri ka a Christian lo chuti khati lo ti ve sakhi a Christian hran chuang lo pathian ngai damna le chan damna thua chuan mihring te thutluk na turpo ani lova tin pathian ngai damna le khongai na hi misuale athil ti sual pomjamna tur ani reng reng lova misualin athil ti sual simdu na thinlung puwa in chirte sual ngai na thiamna ani jok ti hi kan hriat apoimo ome tual thatu an omani chuan tual thatu te chu anti diklo ange ya shrem anni theina na o nei hi dan noya zel thleng zel ro seti hi kan soipa du ni Dr. Laltan Puite chungkwa afate kan tor puya Dr. Laltan Puya hi vo in dar soma Kulikon ueme hola vui ani dona vuina hian sarkar thu chuak anga kalpui ani bok dona ni mani loka vaireng te no pangkhongai thlak lalsiam thara chu run thlak takin kan chan to a chumi hnu loka heti hian Aizawl kho chunga nge Kulikon venga run thlak tak bokin doctor pakhat chu kan chan le ta ni a Mizoram kho pui Aizawla hian hetiang thil hi a thleng zeu zeu to thina vanduai thlak takin mi kutwara thi po kan lo om zeu zeu to ni hetiang hi thleng lo se kan du thu samani a amero chu mihring chunga thil thleng tur hi kan hriat lok thei ani lova vanduai na chu tu te po hian kan tok vek theya tin
keima ni in chung khura po misualin minlu chilin zan khat thil thua van doina tokin kan boral thei rengani chu wangin mitin te kan phak tok le kan thei tokin lo film khurila chumi ba ka kan chunga thil thlenga ero chuan thunei na kan nei lova inven lok ngai na po om kher lo mai thei apoi mo bera chuan engtik lai puwa pathian tok tura kanin peya kan rilru kan lo siama kan lo in ring reng hi apoi mo em ani engtika nge kan nun na hi topanga kan bo ralanga he khovela kan dam hun chung hi atop don ti kan thasi lo